Doe mendek Al-Quran. Dua, pertanyaan saya kedua. Dia minta sebut berdoa mendek Al-Quran. Sak kedua, embe taum koloon. Sak ketelu, waham atun dek baca. Nah, piran. Wibian doang. Tetap sendema Ramadan. Waham ngaji sendema Ramadan. Alhamdulillah, nenen enggak tonton Quran sebaru batur bulan Ramadan doang. Dia meninggal Ramadan ya sadaqallahul azim, musadaqallah terus. Nggih, nah ini sangka menika. Sekembin sampai marak baru Bapak Ibu. Tiang pelunggum masa tak teremehan misal kan. Masa tak teremehan ajangkeun dia berdoa Al-Qur'an menun tata ketuan. Berdoa mendek Al-Qur'an. Kan tiang pelunggum kitab sucinya kita adalah Al-Qur'anul Karim. Mau masalah lo tiata ketuan kena berdoa tendek. Tapi ini bahan renungan Bapak Ibu yang kami muliakan hormati. Bahan renungan pelunggum tiang jangke-jangke arak masih ndek berdoa Al-Quran Bapak Ibu. No tutuk no aneh jadi manusia hidup libon dunia ni. Ni kalau nikmat Tuhan mun terima rezeki ti doang insyaallah taala. Mu jangke nak ndek berdoa Quran lek balen jak murah ni narak laju merup jadi manusia. Sampun nak berdahit kena. Dan memang tidak salah ulama ini bertanya berdoa matun ndek Quran ndek salah pengenualan ni arak masih batur pelunggum tiang jangan di berdoa Al-Quran mbi tentu laporan terjadi sami jamaah nyeken sak sekarat nyeken kareng nak mecat nyaweun mai tajian nunin dengar hal itu boyak mai tajian nggih mau terus boyak Quran ni, boyan Quran. Ini dengan gupuh hai lalu boyak dengan sakit ni. Boyan Quran beto Quran le balen, boyak le dalam balen, dia narak Quran. Napi unin keluarga berjawab, "Aloh, lalu singgah ajok santren ni." Mu santren le nak nyinggah Quran. Ndara lila maklum hirup. Mu nak santren masjid jelas lu Quran. Lagu pelunggum tiang muslim. Nama kitab suci pelunggum tiang Quran dan Al-Quran salah satu pertanyaan malaikat mungkar nakir pengenuanan talqin kena kesak meninggal dunia ibu. Mau imam pelunggum tiang pedoman erup pelunggum tiang ikutan pelunggum tiang itu tanda berdoa le balik mulai narak lila malu erup dari bawah dunia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedang dengan mejan doang. Pasal ibu padet lagi. Tiang ulang ada sak bau atasan suara. Tanda salam niki tiang pelungguh kenyeket saling doa. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami kenyeket saling balas si doa. Tiang doa pelinggih sami balas doa tiang. Seimbang dari tenda lamun tiang lepas salam ataupun saib juga lepasan pelungguh salam terus pelungguh berjawab nggih ribut malaikat niki santun jorat pahala nggih. Hai sajawab salam tiang niki mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat dican berkah rezeki berlimpah dimudahkan menuju Mekah Madinah oleh-oleh jauh oleh-oleh sujadah dari tasbih sandek jauh salam tiang ibu-ibu mudah-mudahan semamun merarik malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda salam nak pertama dan kedua. Ada pertama baru agak dalaman tak suara ni ibu. Hak kedua mau nyereng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Akhina al-mukarram al-ustaz, lupa pasenganan apa beliau, Nur Taat SPDI. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga dan majelis tiang pelungguh yayasan tiang pelungguh sami sak mangkin jelo niki berusia 2 tahun. Mudah-mudahan siri tercucuran rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga tiang pelungguh sami jamaah, baik lengsir laki, lengsir bini, lengsir kanda ilmu, lengsir kanda umur, lengsir kanda jabatan yang dewek yang muliakan dan hormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdin nahdiyat, inairin inairat, saya sak ngiring ia beridap. Okay? Ibu masih merok. Alhamdulillah aran murito tengah-tengaga nggih. Mudah-mudahan yang belonggom bahagia nih kan api. Bahagia tiang belonggom gembira, senang tiang belonggom nih kembali. Pertama belonggom tiang ia doa le tahun hapiran Ramadan hak tahun makin nggih. Nunasan bapak-bapak, ibu berdoa mendik tahun hapiran. Ada sadait Ramadan tahun makin. Berdoa, alhamdulillah jelo makin niki pelunggum tiang dan kesempatan daid Ramadan sampai jelo tanggal 25. Alhamdulillah. Kebahagiaan ni ke yang bok matur ayo sak milu ngering jayan senang. Nggih. Nah ni. Yang pelunggum bahagia sak kedua Nabi karena pelunggum tiang berada di taman surga. Berdua tiang pelunggum sami ngiring lek kebun surga. Jadi bimbel umbar bapak ibu lamut ngaji, lamut hadir majelis pengajian marentan hamangkin niki adalah kenyeket lek taman surga. Nggih, taman surga niki mewah sekali. Nggih. Mepet sawah, nggih. Nggih, ya mewah, nggih, mepet sawah tahu luar biasa segar tiang belunggu. Terombo si angin-angin nikilah angin-angin surga. Nggih, angin-angin surga. Alhamdulillah. Berbahagialah dengan sak tahu manfaatan waktu berada di tahu sak marak tat sak mangkin niki. Senang pelunggum sami, harus bahagia. Nggih, elek tiang pelungguh berada di taman mudah-mudahan nemotah berada di taman surga tiang pelungguh karing tiak tama juk dalam surga. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam bapak ibu kehalipan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan dan doa yang pelungguh sami mudah-mudahan tican syafaah lemak li jelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, kali pertama dewek dapat bersilaturahim dengan pelungguh jelu sak makin niki. Nggih lagu insyaallah nenta naki asing ngilik pelungguh. Nggih, karena biasa berdait di tempat-tempat yang lain. Nggih, harap masih tanduk ki, Bu? Oh. Tanduk doang nggih. Nggih.
Karangat yang belum sami ngering di tempat-tempat yang lain. Namun alhamdulillah jelo mangkin tiang pelonggom berada di 10 terakhir Ramadan. Baru mau 5 ibu elik sak 10 terakhir niki. Baru datang jelo malam atau jelo sak kelima. Berarti Ramadan niki tinggal 5 jelo. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berdait malik di Ramadan tahun murid. Karing 5 jelo ibu. Ramadan niki karing 5 jelo, season tiang pelunggum sami saya ngiring ngelek bulan yang agung, bulan suci, bulan sak jari napi Ramadan niki syaidus suhur, ya rajin bulan wa abdal syuhur, seabdal abdal bulan adalah bulan tahun sak mangkin ni. Ramadan akan berakhir karing 5 jelo. Dan Ramadan niki akan kembali datang di tahun 1445 Hijrah. Hijriah. Ramadan niki akan kembali datang tahun 2024 Masehi yang akan datang. Tetapi yang jadi soal, sak jadi pertanyaan lek pelunggum tiang, apakah pelunggum tiang masih tiak tahu dai atun dik? Tapi harapan pelunggum tiang Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur, berdait malik di Ramadan tahun muri. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab nikah lamun wah di arak jaminan pelunggum tiang yang berdait di Ramadan tahun yang akan datang malik, maka pelunggum tiang kesempatan 5 waktu 5 jelo niki kesempatan emas, jelo-jelo emas, malam-malam emas yang lebih berharga dari berlian dan permata. Napi terkena indah nggih, pelunggum tiang masih beri kesempatan berdait 5 hari bulan agung, bulan suci, rajin bulan, seabdal-abdal bulan adalah bulan Ramadan. Karena baru, karena tiang pelunggum nendek nak jangka tahun yang akan datang 5 hari doang. Det bani jamin diri masih tak hirup ibu. Nggih? Det bani arab bani jamin diri, det bani jamin diri dia masih tahu bernapas 5 hari. Nggih? Namun ampura sami jamaah berdewek ya hadir di tengah-tengah pelunggu sekitar jam 11 sami jamaah. Namun niki sampun setengah 12 silik berangkat baru ya. Ndek napi tedam ibu. Ndek napi ketedaman, ndek napi kelelahan sikuah lalu nuzul oleh jangka jam 2 ndek. Melainkan tiang ngisi pengajian di tempat beliau baru nggih sampai jam 11, mulai jam 10 kurang mancet berdoa, mancet masalam, tiang melek gupuh masih lagu nggih jangka setengah 12 nggih mancen baru daperan niki terima nggih minyak kuas 1000 hajat tendah ye sik ngonek baru no bagi nggih. Nah niki sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati. Jadi alhamdulillah sekalipun marak meniki nggih insyaallah at ngaji sampai berbuka lek niki nggih. Ha ya tatiring beliau berbuka nggih. Sanggup pemi ibu? Pelingim sanggup tiang golek. Hayo uruk ke ngaji yang keserap. Timah nggih Allah makin niki selesai tiang harus ngisi acara pengajian santunan yatim lek desa Pejanggi jam 4. Selesai jam 4 yang berjanji arah ya berangkat sekolah juk Mekah yang mondok niki Sayyid Nabil bijen si Tuan Guru Haji Maskanah yang berangkat setelah Ramadan niki mungkin dia tanya buka bersama doa untuk bijen niki lelung nggih. Nah niki selesai lelung hari ada karing-karing 2 hak jelo ni nggih mau terus ke malam barah niki malam Senin pertama dasan cermen, selesai dasan cermen baru entapon bakan. Nggih angka lamun selama Ramadan niki jam 12, jam 2, jam setengah 3 tolek nggih menonton lelah sami jamaah selama Ramadan niki dikah boyak-boyak tonyahan nggih ndek ko boyak-boyak berlaku-lakun di kuah nggih ya tulen-tulen puasa ke jelu ke malam ibu puasa nggih atas bawah puasa ni kemben sami jamaah ya endah yang kemben saya ingat awal Ramadan malam tanggal sekek yang mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah Ta'ala lahir bijem saya ketelun mama malik alhamdulillah nggih timam yak melet timam babelakuk nu masih basah ndim tahu kadu kipas apa keringan
Amun ini atau pekering si kipas je kemolak. Ngen tahu mun deman ukuran jelo bulan dan kering tahu paksaan. Nge ampun kenyeket puas. Nge. Jadi saya jamaah yang kami muliakan hormati, banyaklah para tuan guru. Dan di tempat-tempat yang lain sami jamaah sampun tebahasan tentang Ramadan, sampun tebahasan tentang zakat fitrah, sampun tebahasan tentang rukun puasa, syarat puasa wali awal Ramadan li akhir Syaban. Muk dewek dalam waktu singkat niki setengah jam lagi Bapak Ibu, waktu zuhur jam setengah 1 niki dewek yak matur jok pelunggum sesuai ayat yang tiang baca baru niki. Tiang pelungguh lek Ramadan niki tersebut Ramadan niki syahrul Quran. Nabi Ibu, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sehingga bahasan ulama di dalam kitab At-Takriratus Sadidah disebutkan bahwa Ramadan niki napi al-iktsaru min tilawatil Quran. Dianjurkan pelunggum tiang dalam Ramadan niki memperbanyak membaca Al-Quran. Napiat peluwe ibu Al-Quran. Lamun tiang pelunggum sami tebicaraan Al-Quran Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan ulama elek pelunggum tiang. Nggih. 3 pertanyaan ulama elek pelunggum tiang. Mo tiang pelunggum demet ketuan, ndek tiap beketuan lek kanan samping batur seelek kanan. Nenten tiap beketuan lek batur seelek kiri elek juru, apalagi tak balik andang muri. Apa jawaban? Ndek. Melainkan Bapak Ibu aden pelunggum tiang ia jawab diri. Jika ditanyai orang kita maka jawablah. Anda untuk ketua, bahasa kitab lain, mengaji-ngaji lain. Jika ditanyai orang kita, masih mengingat ibu? Pengajian perukunan, pengajian masailah, angka hai-hai dia paham masailah, lewik masalah, hai-hai dia haji perukunan, yang dia rukun Eropa. Dia merukun ibu, berembi mentah. Dia tahu rukun sujud, dia tahu wuduk, dia tahu kembik. Melewik masalah, tentu lewik masalah, dia entat ibadah. Niki. Jadi kitab-kitab yang tipis nih kata, berawal dari yang tipis itu muncul kitab-kitab besar Bapak Ibu. Nah, napi tiang pelunggum sami niki sampai-sampai lah dalam kitab Melayu yang Arab tulisan lagu Melayu bahwa Nabi bersabda ini. Lawan separuh salah unin baca si batur hatu bet. Nabi bersepeda unin. Nge mbet madait Nabi bersepeda. Nge anu mirip-mirip jadi tulisan. Nge nah niki sami jamaah. Nabi pertanyaan ulama ada 3 mengenai Al-Qur'an. Pertama Bapak Ibu. Nabi pertanyaan lamun tersebutkan Al-Qur'an pertama jadi pengenuanan adalah bedoem endek Al-Qur'an. 2 pertanyaan saya kedua. Dia minta sebut berdoem di Al-Quran. Sak kedua embe taum koloon. Sak ketelu waham atun dek baca. Nah, piran. Wibian doang. Tetap sendema Ramadan. Wah ngaji sendema Ramadan. Alhamdulillah. Nggih. Nenen enggak tonton Quran sebaru batur bulan Ramadan doang. Diminingga Ramadan ja sadaqallahul azim, musadaqallah terus. Nggih, nah ini sangka menika. Sekembin sampai marak baru Bapak Ibu. Tiang pelunggum masa tak teremehan misal kan? Masa tak teremehan ajangkeun di berdua Al-Qur'an menun tata ketua. Berdua mende Al-Qur'an. Kan tiang pelunggum kitab sucinya kita adalah Al-Qur'anul Karim. Mau masalah lo tiata ketuaan kena berdua tendek. Tapi ini bahan renungan. Bapak Ibu yang kami muliakan hormati. Bahan renungan pelunggum tiang jangke-jangke. Arak masih ndek bedoi Al-Qur'an Bapak Ibu. No tutu no ane jadi manusia hidup di dunia ni. Ni kalau nikmat Tuhan mun terima rezeki ti condong insyaallah taala mu jangke nak ndek bedoi Quran lek balen jak mureun di narak laju merup jadi manusia. Sampun nak bedait kena. Dan memang tidak salah ulama ini bertanya, bedoi matun ndek Quran. Ndek salah pengenuanan ni. Arak masih batur pelunggum tiang jangan diberi Al-Quran. Mbi tentu laporan terjadi sami jamaah nyeken sak sekarat. Nyeken kareng nak mecat nyaweun. Mai tajian nunin dengar hal itu boyak. Mai tajian. Nggih.
Mau terboyak Quran ni, boyan Quran. Ni dengan gupuh hai lalu boyak dengan sakit tu ni. Boyan Quran beto Quran le balen, terboyak le dalam balen, dia narak Quran. Napi uning keluarga berjawab, "Aloh, lalu singgah ajok santren tu ni." Mu santren le nak nyinggah Quran. Ndara lila malu mirup. Mu nak santren masjid jelas lu Quran. Lagu pelunggum tiang muslim. Nama kitab suci pelunggum tiang Quran dan Al-Quran. Salah satu pertanyaan malaikat mungkar nakir pengenuanan talqin kena kesak meninggal dunia ibu. Mau imam pelunggum tiang, pedoman erup pelunggum tiang, ikutan pelunggum tiang. Itu tanda berdoa le balik. Mula ne narak lila malu merup dari bawah dunia ni. Ane lalu bebelen dunia ni. Mbe temboyak selain nasi dunia Tuhan, tapi itu menjangkan diberi Quran. Ya Allah, Bapak Ibu. Mbe melai boyak dunia. Bumi ni ki Allah dah ala doang ngepen. Lama mdek jangka berdua Quran, silap boyak bumi ni kita merup selain nasi doain Tuhan. Mbe lah mak meter. Allah. Itu pertanyaan pertama. Berdoa mdek Al-Quran. Mdek biak jangka jual gabah ibu setimbang sama belalu boyak Quran tu grand hero tu tukun-tukun. Mu Al-Quran niki sendek man terbaca baru gading doang, baru jauh doang. Baru menjauhin Quran niki ibu. Nabi bahasan langsung malaikat niki demen arak bermalam satu sebungkul Quran li gedeng pelungguh. Demen bermalam Al-Quranul Karim yang berisi 30 juz, yang berisi 6.666 ayat, 114 surah. Sak sebungkul Al-Quran niki Bapak Ibu demen baru gading, baru gamal li telapak gading pelungguh. Mu baru bermalam li gedeng pelungguh. Malaikat niki li langit yang cermin bumi bercahaya gedeng pelungguh. Marak pelunggum sami lamum nongak andang atas mum sermin arak kelap-kelip bintang ye model malaikat le atas sermin dunia mbe turun cahaya nikah adalah ye ta Al-Quranul Karim. Jauh sebelum Rasulullah lahir, hampir 2500 tahun sebelum Nabi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala bermanik juk Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa manik Allah taala ya kebe ngelemak umat Muhammad dua macam cahaya dari dua macam petang sami jamaah. Jauh sebelum Rasulullah lahir, Allah Subhanahu wa taala bermanik juk Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa ya kebe ngan dua cahaya juk umat Muhammad lemak. Nabi bahasa Nabi Musa alaihi salam Bapak Ibu, ya Allah nunasan dua cahaya niki napi yang ican umat Muhammad. Nabi manik Allah taala nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan bulan mangkin dari cahaya Quran sak terpentun li dalam bulan Ramadan ini. Tiang pelunggum tican umat Nabi dua cahaya nunasan ya Allah napi dua petang niki. Ya saya nak lawan dua gelap dalam niki adalah napi petang kubur dari petang lemak li jaluk kiamat, petang lemak li akhirat. Gelapnya li akhirat dan gelapnya alam kubur mampu nyak menah, mampu nyak bersinar, bercahaya menah tandur kubur pelunggum tiang dengan dua cahaya niki, nurul Ramadan wa nurul Quran, cahaya Ramadan, cahaya Al-Qur'an. Ramadan terpentun Al-Quran Bapak Ibu. Yang per Ramadan niki pada atur sabaru adalah syahrul Quran, bulan Quran. Terpentun Quran niki sebungkul Bapak Ibu. Marak ketebal niki sak telung dah sejus niki, sebungkul Al-Quran. Diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Elek bulan Ramadan. Dan semua kitab Bapak Ibu mau nenten Al-Quran doang. Zabur, Taurat, Injil, sub niki pun masih Ramadan. Terpentun Quran ni sebungkul dia. Mau sampai jo ke Rasulullah proses 2 lekor tahun 2 bulan 22 jelu Bapak Ibu. Ia kengone en Quran niki bih terpentun jog baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya ampun tiang pelunggu makin karing mak bedui le gedeng. Lae sendeman tebukuan Quran niki tercecer Quran niki. Ada di kulit unta, pelepah kurma, nggih babak-babak niki tahun bertulis di apalan-apalan sahabat ti tahun.
Dek man tersusun, dek man terbukuan marah sebungkul Quran sarah li gedeng pelungguh. Mau makin tiang pelunggum terima maulah waharak baris waharak tanda baca lain di mana arak telok di mana arak baris. Mau berembi tambah baca. Hak berdua baris doang masih ini nanti tu baca. Nge? Apa lagi lah ni nara baris Allah mau ni nara telok nara apa sima tanduk jim apa sima tanduk tak sak bak ni napi sima tanduk. Mau tiang pelunggum mau masak. Mudait. Nge? Wama nah mau pelunggum napi Ramadan bulan Al-Quran mau napi at amalan si pelunggum al-ikthar min tilawatil Quran perbanyak baca Al-Quran berbanyak Ramadan season 5 je lu tiang al-mukarram dek kapan dia tahu baca Al-Quran ni kinggi lagu tiang nur wasaru tapi arah ni wasaru apaan? Penantang wasaru, penyereon wasaru, penyeremen wasaru, den bani buka huruf Quran, huruf belik niki Quran, belik nun den bani buka, timaan kadu tasma, timaan kadu kacamata, ya bala purun huruf. Dek bani tiang zan bala penuh tahu baca nenek salah unin baca alif lam mim unin ayat alam unin kan salah. Ain sin qaf unin ayat musala unin baca asoka unin kan salah nggih salah ondek tahu bukan orang belik niki dalam Quran merembe sila kadu napi samu mapal ibu nontat molah hendak tican ndem tahu ni nara tadah mau buka Quran belik niki nara tadah. Nggih, darat ada mermintan dan dia tahu buka. Mau pelunggum napin tam tican solusi. Sila pelunggum baca peluwe ayat sak 6666 ayat baru mbembe sak mum dait mbembe sak mum napi mum apa ibu-ibu? Hah? Kulhu. Biar malam nabi ya. Napi arah untuk ngaji malam Sabtu Bapak Ibu ya tadi ngaji di kawasan Sengkol selesai pengajian tiang janji jamaah yak beng kuis saya tu berjawab yak beng hadiah jamaah bini yak beng ngajin semen sin meli sesaknya kan bangun masjid mau terus jamaah laki jak sorban sak mukadu si tiang ni iya ya kebeng lamun tahu berjawab lagu bareh demi tinggal pengajian yunin tiang de reti nggih yunin tiang nyakak bercerita ni yunin tiang tu kawasan Sengkol nu bareh mau kengat jak prengat mau lupa bareh jak prengat tak jamaah yunin kena jamaah ni tentu Bapak Ibu demi tiap berdoa mu kuis so ni jamaah nggih ayo terus tulah ke malik jok kursi niki jamaah saya bertahu jawab pertama khusus jamaah bini ini tiak sebutan kengonek tahunan Quran ya ampun bih tepentun sekat dulu ngangkat manu niki ngonek-ngonek arak jamaah bini yang ketim khusus maju kena jawaban langsung tebing hadiah pengajian Soekarno dia meninggal sehingga terus jamaah laki saya tahu berjawab maju jog dulu yunin tiak mau napi jadi pertanyaan adalah apalah sekek ayat sekek surah hak 114 surah nu keluin mau sekek baca jog dulu maju arak sekek bapak-bapak dia mendatang le dulu assalamualaikum langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim enggak kentaan baca bismillahirrahmanirrahim sire bilurun pengenggakan istilah ning qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad terus mau kena enggak mau hafal dia ni kena enggak ni darah lain dah sakit memsuruh baru ni sakit gulu dah ayo mau pekalu ngah terus sorban dia nggih mau datang tengok bak laut dayu
Mut ketuan jamaah Nabi mau hafal jamaah. Enggak jawaban kulhu. Niki masih kulhu jawaban. Kemben kulhu ia bercatan. Kemben kulhu ia molahan. Maka yang belum sami umpaman enggak mudai tibu. Kulhu doang sila. Peluik baca kulhu niki. Tahu nende nak kulhu doang ajaan ge betul. Dalam walam yakul lahu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Endem tahu buka Quran balik sesebungkul niki sila baca peteluwe Nabi ayat sak pelunggung apal termasuk kulu aden bau palek dengan imbangi dengan sak bau tutuk Quran 6666 ayat. Nggih, Ibu? Genem-genem Ibu. Abte belen se Ramadan ni. Karing 5 je lumus sabadait Malik. Aku harapannya mudah-mudahan sabadait puasa karing-karing satak kali Ramadan ada tirup-irup diri. Nggih, amin ya rabbal mutahului tatuna sanu jak pira-pira tak ticak no Allah taala jangan nggih. Ande narak wadet lamun halui entat nunas. Nggih, ande makari satak kali Ramadan berarti satak tahun mau berembe arwa mi Ibu. Allah. Nah, sisa Ramadan ini Nabi perbanyak baca Quran. Nggih, perbanyak Al-Qur'an. Nabi buat perboleh, Nabi sama apa? Nabi sama mapal si pelungguh membaca. Ibu, Nabi sama mapal dia baca. Nggih? Kulhu ni Nabi lalu. Arah sepelang ayat aran ayat. Kulhu ni kebelon ustaz kulhu. Api am dait mana? Ngapi mau mengat selain nasi kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad anu belo simparan mun api mau dait menu nih yang kedua enggak mau kayak ngat usah innalillahi wa inna ilaihi rajiun doa ada iya wah baca ni innalillahi wa inna ilaihi rajiun sepala lalu arah ande nak iya doang tu balen mau bisa langkah-langkah le beruga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya mun peluit. Datang bait, "Pok, saya jam ukur lalu, saya mati ukur lalu innalillahi ni." Tedok bait jaga berterus ini. Anden tahun tak dengar kan baca surah Al-Baqarah. Baun marah menik boleh. Pelunggu makan dapat pahala. Dan eleng sami jamaah Al-Quran ni ke entan tican pahala hurupan denara dengan ni bahasa dalam Riyadhus Salihin Imam Nawawi sebutkan hadis Nabi denara dengan ni baca alif lam mim melainkan lam itu sehuruf alif sehuruf lam sehuruf mim sehuruf. Jadi Al-Quran ni ke Bapak Ibu pelunggum tiang tican pahala tiap-tiap huruf entat mau pahala. Nggih, mun api lagi mak baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kan siwalas huruf. Berombok dait innalillah, berombok dait kulu ya Allah. Muk lewek-lewek entan baca. Adem sak tahu palek dengan satu tu Quran sebungkul Ibu. Lewek-lewek entan baca kulu. Kejalu ke malam jila kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la mabah jaida bra jalamer mabaca kulhu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun memtegal tasbih mengurim inna lillahi wa inna rajiun inna lillahi wa inna rajiun nu mau umpalan surat Al-Baqarah tengah-tengah ampun tebak nu nggih enggak amum dait nabi tahu paksa dengar dia tahu paksa enggak amun apa nggih Fatihah ya perlu Fatihah baca At-Tabaul Mathani bahasa dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Sawi syarah tafsir Jalalain Al-Fatihah niki umul kitab Al-Fatihah itu At-Tabaul Mathani 7 ayat yang berulang-ulang dibaca ya mut peluit nggih ya mut peluit Ibu paham Ibu jadi ini ke fungsi Al-Quran
Tiang pelunggum jari petunjuk jalan ada sak selamat. Nggih, tapi nasihat melalui Al-Qur'an. Ndek ja tahu pelunggum tiang ya tahu makna. Ndek tahu pelunggum tiang baca tafsir, lumbar ngaji, tepreto ajah bacaan Quran, tebing nasihat melalui Al-Qur'an. Nabi manik Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nika peringatan Al-Qur'an, surut puasa, mbele tahun kewajiban, ini sebab ngaji tersampean si ahlin ayat-ayat mengenai tentang puasa. Jadi Al-Qur'an sebagai peringatan, Al-Qur'an sebagai pelajaran, Al-Qur'an sebagai imam, Al-Qur'an sebagai panutan, Al-Qur'an sebagai petunjuk pelunggum tiang, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Petunjuk yang membedakan pekelin antara salak dan kena. Nggih. Selapu yang boyak elik bawon dunia niki, apa yang akan terjadi, napi sandikman terjadi, napi saiyak akan terjadi, napi sawah terjadi, arak elik dalam Al-Qur'an. Semua ilmu ada di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ya ampun, Al-Qur'an nika sebagai guru, sebagai peringatan sak beruni Al-Qur'an. Peringatan niki dua macam, lek pelunggum tiang. Pertama peringatan sak beruni, kedua peringatan sak teduk. Peringatan sak beruni Al-Qur'an. Berunin baru, bebahasan baru. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya jelaskan sambung dakwah Rasulullah oleh para ulama. Zohir pelunggum sami hadir di majelis niki, tapi hakikatnya ini adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar saat melinggi para tuan guru adalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat nikah adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling peringat, saling perito aja bahasa Quran dalam kebenaran. Saling peringat, saling perito aja dalam kesabaran. Nendek pengkung dait nendek keras. Nggih. Nendek jauh paham dada doa. Terperingat. Sak benasihat pun masih nendek keras. Karena apa? Walaupun berlian yang keluar dari lisannya, walaupun mutiara yang keluar dari indah lisannya, lagu lamun kasar tante sampean, burung ente terima seolah si dengan sadedengan. Paham? Jadi nenek sampai rasulmu dimunsuhi gara-gara unim sak benasehat. Solah jak mula dasar lagu kanan kasar entam peringat dengan tebani burung tepati, bahkan rasulmu dihina oleh mereka yang kau berikan nasihat. Lamun kembe lamun kasar entat peringat kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ini Al-Qur'an. Saya meringat yang belum ahlinya. Saya ahlinya al ulama warathatul anbiya. Ulama niki pewaris Nabi, ia pelanjut surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi ada tahu jarian Al-Qur'an niki sebagai petunjuk pelunggum tiang. Nggih. Karena ngebang Ibu. Nggih. Jadi ya selesai tutuan. Nggih. Insyaallah di lain waktu, lain kesempatan, nggih. Tahun sambungan Malik. Nggih, mudah-mudahan sak panjang umur tiang pelunggum no. Dican kesehatan Bapak Ibu nggih. Nah, jadi pelunggum tiang niki diingatkan baru itu. Tebet nasihat. Ingatan Ibu. Peringatan niki dua. Peringatan sak beruni adalah Al-Qur'an. Peringatan sak teduk adalah kematian. Niki entah insyaallah andai nak tersambung karing setahun jaga ia ampuk bahas Malik peringatan sak mati di peringatan sak teduk baru nggih. Andai tangga anta tak mau jadwal bulan Ramadan niki berarti tahun muri tak sambung nggih. Tahun muri tak sambung Ibu. Nah lagi insyaallah nggih menjaga dua di kesempatan nggih mari istilah dewek no lentak sejembung insyaallah le mak sambungan balik nggih. Nggih, nah mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan niki bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat mau jang kebuka kitab
ayat baru ni keperingatan Al-Quran saya Nabi ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran niki insyaallah di lain waktu kesempatan. Niki saya lihat juluk niki adalah syarah Ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan sekalipun nikmat terbuka, mudah-mudahan searak berkahan yang pelonggom di dalam bulan suci Ramadan niki. Dait sika tutup sami jamaah yang mohon maaf yang sebesar-besarnya bila narak beli salah kurang ndik jahili tahu niki umpama lagu di tempat-tempat yang lain mungkin ada kata-kata tiang yang kurang berkenan, kurang pas pendengaran pelungguh nggih kurang tam terimaan air napiran niki menjauh untuk pekayunan mumtamaan juga dalam atim mau salah atur tiang tunas maaf ibu nggih pelinggi masih lah memohyor-yorok no masih sendik mam tunas maaf waktu maafam baru anu pisi-pisi yo haja tiah gondrong tiu ni narahan di naon nggih maunya aruan baru para kene tahu pisi-pisi ibu nggih jaga saling maaf nggih saling maafkan tiang maafkan pelungguh maafkan pelungguh saling maafkan begitu juga guru-guru pelungguh tiang yang lain nggih saling maafkan pelungguh begitu juga dengan tetangga begitu juga dengan sahabat semeton jari sebelum tamu tanggal sekian Syawal makin watak bebasa di dalam hati pelungguh pepekayunan sendik datang ending maaf waktu maafan terlebih dahulu amin ya rabbal mudah-mudahan pelungguh tiang sekali lagi berkah kehidupan niki berkah tiang pelungguh dan mudah-mudahan panjang umur berdait di Ramadan tahun yang akan datang. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ngatian berdoa ibu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma la tada' lana fi maqamina fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mitan illa rahimtah wa la 'adwan illa mukaffit wa la mu'assiran illa yassartah wa la faqiran illa ghadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa syartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Senin mambu baribu niki informasi mudah-mudahan sak tahu lumbar kebetulan lemak jalur rebu balik ya tutup pengajian Ramadan Jumat Sabtu Rebu. Namun Rebu tak tutup pengajian jam 11 ya zikir. Mudah-mudahan satu lumbar juga belum ada lemak insyaallah ya tiring pengajian akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Lalu Supardan Khalil. Jalur Rebu jam 11 mulai diawali dengan syafaah zikir. Niki lek peraya mudah-mudahan sak tahu lumbar kesempatan sampun niki sekali lagi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.